Memo kwa ba midi efia amankwa tamaklu. Fasedama endpoint homeopathic clinic mame. Adaroma eni etimi di nkomo bia wo health tips so. Na week yi mu de yene kofa by na na kasa Dr. Dubuatin ene tie dwoma. Yedi nkomo afa burning sensation ho. Ti Mr. Jordan no wenti ho e ma na nya wo ha okora. Obebo ni nyina atofa na ye de awie treatment ne efie. Dog ya nase. Ye mu akwaba. Adaroma Paresthesia anase burning sensation. Paresthesia na otwe yedi nkomo afa ho na ye kire mu se yade bi yade ahohyehye ba. Itimi ma na se chichi nipa na ma obi ha bibi ne nam na honam. Obu a na ho twetwetwe no. Obu a se yede mpane ne wo ne honam duanim. Obu ha wo hu se bibi ne nam na honam mu keka no. Wo hu se na poso nyina no etimi ye ne ya. Obu a bo so wonam ase de ye penalty kono no wa so okwa afafa. Obu a ho hyehye ne nti wontimi kura nda ene ye kan se paresthesia no. Ya share the causes. You see diabetes to make kofaba. You see stroke etimi kofaba. You see yadi bi efe ne se arthritis ene lupus etimi kofaba. Obu a no or spine problems, stenosis, lordosis, scoliosis, ene spondylosis ni nyina say ye cervical spondylosis, say ye thoracic spondylosis, say ye lumbar spondylosis, say ye cholesterol ni nyina no etimi kofaba. Kese ye bebre enuane deficiency of certain food nutrient, vitamin B12 ni nyina no etimi kofa ade ye fe ne say ahohyehye eyade eba behwe enipa de sene. Eno nti eno so ye no so ye sa kire mu a kire say ahohyehye ade no ehun sunsuanso ne say se wan hwe ntu ase etimi kofa paralysis etimi obubugu form na se bi waka form kra etimi de bibia fen se disability eba be hwe na wo yawa obego through no so kwa so isi na we bire no an etimi ka to my life no short na kwan ya fa so esas ade fen se paresthesia na simple. First of all, we need to take a scan and lab to find out that the correct side FSA paresthesia neighbor. And then you check ni we say if spine no, I be spine no. Say if you sugar level no, I be normalize no. The cause of it no has to be identified. Now you identify the cause of it ni we are. Ade this paresthesia, we say ade no. No ma miensa. Treatment. Enuane also udi. And exercise. These three things. And this it was stress level or say it manage stress level na ye hwe onuane a wudi wo paresthesia enuane srade enuane eni kwase wudi late eating eni kwase wudi exercise ya de a eni to ba end point to be particular clinic ye o ma bi o ife physiotherapy session ye do for machines ni mu a wo be pie kwa keke no na ahohyehye ni nyina no has to go off ansa na ye wi a ya mu aduro ebetimi restore nerves no enya adwuma yi no. This is how we treat paresthesia. Now the whole Ghana and the whole world ni per paresthesia no ye two. Either neurosurgeons kokwalebu ana konfanochia ye wo omo hwe adwene mu ni the whole nervous system no na homeopathy endpoint to me particularly. Eno pe eni etimi sa nti be ko general practitioner obaka to say wo hyehye no wo hunu ade kora de ba eti wan hwe yi abaka say spiritual wan hwe ni yi abaka say o ma me no wanyini nti wanya menopause edi menopause na wa yede na wa ka form edi nti ye wo sa yade ni bi ni yade bi e ha ye bia no a ye mfre endpoint to me particular clinic wo number yi so 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Dr. Dubuate na yete no enka na watchi mu wache ya de bebre Mr. Wono no o ye teacher o nti wache wade nso wache o ma ate ase ti Mr. Bibi che wadwon woni waka na watchi mu nyina na bibi wante a ofre no bejo so number no 0244 867068 e wo screen no so ase ofa ofre na we any other condition bi e ha wo no obetie na wa ya ma nyame ya Adom na na wo twe e beyi e beto yen ya e de topic for front so beba e da se